Masukkan kita punya cili yang kita kisar tadi. Kisar-kisar. Kacau. Padas. Ini dia nak makan. Sekarang masak pedas. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya kerang. Sorry guys, sorry. Pedas. Kita batuk. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya sayur guys. Okey guys. Dia mengeluarkan air dia sendiri guys. Tu dia banyak macam ni. Okey. Kita letak kita punya sebut rasa. Garam, Ajinomoto dan sebut rasa Maggi. Dan juga sos tiram. Sedikit sos tiram ya. Alright. Sekejap saja masak ni guys. Okey, lepas tu kita masukkan kita punya bawang ni guys. Masukkan ke semuanya. Tu dinamakan pedas. Okey guys. Stay tune. Kita punya hampir masak.